Lepo pozdravljeni na kanalu Oddelka za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete. Danes je z nami gost iz Beograda, Luka Savčič, iz katedre za občo in sodobno zgodovino na Beograjski filozofski fakulteti, ki se v preteklih letih veliko ukvarjal s kubansko zgodovino, jugoslovansko-kubanskimi odnosi in percepcijo Kube v Jugoslaviji. Govorili bomo namreč o kubanski raketni krizi. Te dni mineva 60 let, odkar se je ta kriza nekako uradno končala, torej na sredini oktobra 1962 je ameriška administracija odkrila, da so na Kubi nameščene sovjetske rakete, ki bi lahko dejansko dosegle dobršen del Združenih držav. In potem v naslednjih 2 tednih se je svet dejansko večkrat znašel na robu jedrske vojne, dokler nista Kennedy na eni strani in Hruščov na drugi konec oktobra vendarle sklenila dogovora, da Sovjeti te svoje rakete umaknejo, Američani pa v zameno umaknejo svoje podobne rakete iz Turčije in obljubijo, da ne bodo izvedli invazije na Kubo. Zdaj, če se ponovadi ob tej krizi pogovarjamo prav o tej komunikaciji in odnosih med velesilama, bomo pa z današnjim gostom mogoče na njo pogledali z nekoliko drugačne perspektive. Po eni strani bova govorila o tem, kako se je v tej krizi znašla in kako je doživljala Kuba, ki samo nekaj let pred tem, neposredno po revoluciji, pravzaprav same sebe sploh ni imela za komunistično državo. Po drugi strani pa v tem, kako je na vse to skupaj gledala Jugoslavija kot država, ki je bila prav tako kot Kuba v resnici uradno neuvrščena in tudi ni imela nekega enoznačnega odnosa do obeh velesil oziroma neke enoznačne pozicije v tej hladni vojni. Luka Savčič, lepo pozdravljen. Hvala, dober dan svima. Torej, kot rečeno, se bo ukvarjala predvsem s kubanskim in jugoslovanskim pogledom na raketno krizo in jugoslovansko-kubanskimi odnosi v tistem času. Ampak za začetek bi se vseeno vsaj na kratko dotaknila tudi širšega geopolitičnega konteksta. Na kakšni točki je pravzaprav takrat hladna vojna, kako se razvijajo odnosi in to tekmovanje med obema velesilama in zakaj pravzaprav prav takrat, leta 1962, pride do takšne zaostritve med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo? Ovako, pa odnosi između velikih sila pred kubansku krizu bili su izuzetno zategnuti. Godinu dana pred kubanske krize bila je Berlinska kriza koja je rezultirala gradnjom Berlinskog zida. Godinu dana pre toga, to je 2 godine pre kubanske krize, bio je oboren američki špijunski avion U-2. Ali da bi uopšte razumeli kubansku krizu i generalno hladni rat, neophodno je reći neki ključni postulati na kojima je počivao hladni rat, a to je pre svega strah. Pazi, to je početak straha i nepoverenja koji se pretvorio u otvoreno neprijateljstvo krajem 40. godina, gde se 50. godina apsolutno intenzivirao taj sukob i generalno taj strah je bio u činjenici da je recimo Sovjetski savez imao mnogo veći broj vojnika i konvencionalnog naoružanja, dok je od samog kraja Drugog svjetskog rata SAD su imali prednost što su imali neoštećenu teritoriju, nepogođenu ratom, mnogo snažniju ekonomiju i prvo nuklearno oružje i na kraju kako i Sovjetski savez testirao svoje prvo nuklearno oružje, SAD su uvijek imali primat u broju nuklearnih raketa. Tako da je Sovjetski savez strahovao da će sa teritorije zapadne Evrope i iz Turske, gde su SAD 50-ih postavile nuklearne rakete, biti pogođena teritorija Sovjetskog saveza, dok su SAD strahovale da će u nekom konvencionalnom ratu Sovjetski savez krenuti na zapad Evrope i da će komunističkim subverzijama srušiti režime i doći na vlast u zapadnom delu hemisfere. To su neki osnovni postulati na kojima je taj sukob počivao. Naravno, 50. godina kada se taj sukob intenzivira i kada kreće da recimo da se odvija paralelno sa procesom dekolonizacije i da se globalno širi, nikom nije padalo na pamet da će Kuba moći da se nađe u središtu tog sukoba, zato što, ajde moramo reći nekoliko rečenica o Latinskoj Americi. Latinska Amerika još od 19. veka i od Monroeve doktrine iz 1823. godine apsolutno dvorište iz sfera interesa Sjedinjenih Američkih Država. Tako da početkom hladnog rata, to jest taj sukob se uopšte nije osjećao u Latinskoj Americi, zato što je nizom ugovora iz 1947. recimo iz Rio de Janeira, pa iz Bogote, pa iz Carakasa 54. godine, Sjedinjene Američke Države su institucionalizovale svoju dominaciju u Latinskoj Americi u jednom novom kontekstu, tako da
niko nije pomišljao da će se tamo nešto desiti. I naravno za slučaj Kube neophodno je pomenuti možda slučaj Gvatemale iz 54. godine, gde je recimo 50. godine dobio izbore Arbenz i počeo je sa ozbiljnim društvenim reformama, da je počeo da sprovodi proces agrarne reforme, nacionalizacije, što je pogodilo recimo interes američkog kapitala i najveće kompanije koja je možda i najpoznatija United Fruit Company, tako da su u jednom puču koji je orkestrirala CIA Arbenz izbačen upravo iz tog straha, jer svaka mera koja je iole ličila na komunističku predstavljala je pretnju za Sjedinjene Američke Države u tom prostoru, tako da je surovo gušena. Tako da je neophodno da se setimo tog slučaja kada analiziramo Kubu i kada analiziramo taj strah Amerike da je Kuba komunistička zemlja, što je Kubu naravno guralo ka Sovjetskom savezu. Ampak na kakšen način Kuba pravzaprav postane del te zgodbe, ker vendarle gre za državo, ki pač neposredno po revoluciji same sebe sploh ne razume kot socialistično ali komunistično, in vseeno že nekaj let po revoluciji leta 1962 na svojih tleh dejansko gosti sovjetske jedrske rakete in kot vemo danes več kot 40.000 sovjetskih vojakov. Ovako, pa da bismo razumeli, to su nekoliko tih ključnih godina na Kubi. To su pre svega ta 59. godina kada 1. januara trupe Fidela Castra ulaze u Havanu. To je ta 60. i 61. godina kada se taj režim polako ideološki oblikuje. U početku svi su mislili da se radi o progresivnom nacionalisti, nikom nije padalo na pamet da je on komunista, čak pre revolucije, znači u toku borbe. Naime, oni su 53. prvo napali kasarnu Moncadu, pa su bili pohapšeni i 56. godine nakon amnestije Castro se sa svojim bratom i sa određenim bliskim saradnicima povlači u Meksiko, da se polako obučavaju i da krajem te godine se iskrcavaju na Kubu, započinju gerilsku borbu i bore se protiv jednog diktatora koji se zvao Batiste, koji je bio apsolutno vezao Kubu za interes američkog kapitala i koji je bio apsolutno nesposoban da izvede bilo kakve političke i društvene reforme. Tako da oni 1. januara 59. ulaze u Havanu i osvajaju vlast i u početku nikom ne pada na pamet koje je njihovo ideološko opredeljenje. Čak recimo na Kubi je postojala komunistička partija još od 20. godina koja se zvala Partido Popular ili Narodna partija i ona je recimo bila izuzetno kritična prema Fidelu Castru i njegovom pokretu 26. jul. 26. jul zato što je to bio dan napada na kasarnu Moncadu i po tome je taj pokret nosio ime. Znači, kubanska komunistička partija koja je, kao što sam rekao, postojala u tom trenutku, ona je recimo za Fidela Castra govorila da je on buržoaski nacionalista, da je potpuno, da je apsolutno pogrešno ono što radi, da nije vreme za takvu vrstu borbe. Tako da recimo to je još jedan od dokaza. Na primjer, ne postoji ni jedan drugi dokaz da je Fidel Castro bio komunista pre revolucije. On je naravno bio upoznat sa marksističkom literaturom. Njegov rođeni brat Raul Castro je bio u nekoj vrsti komunističkog podmlatka, ali je pod pritiskom Castra, to jest Fidela Castra, svog starijeg brata, to i napustio. Tako da oni kako dolaze, oni su naravno imali ambicije da Kubu u potpunosti emancipuju politički i ekonomski od Sjedinjenih Američkih Država. Imali su te ideje o toj latinoameričkoj revoluciji koja će u suštini osloboditi zemlje Latinske Amerike od američkog kapitala, od tog takozvanog kolosa sa severa. I oni kako dolaze na vlast, oni počinju da sprovode agrarnu reformu, oni počinju da sprovode nacionalizaciju, ali to rade izuzetno oprezno. I oni su u završnoj fazi gerilskog rata i naravno nakon što su došli na vlast, oni su izuzetno oprezni prema Sjedinjenim Američkim Državama i oni znaju do čega može to da dovede. Oni, na primjer, takođe vodi izuzetno opreznu spoljnu politiku. Na primjer, Kuba se na početku orijentiše prema zemljama koje su vodile nesvrstanu politiku, pa recimo to je ta prva misija dobre volje kada Kuba sondira teren među takvim državama, gde je u okviru te posete gde je Che Guevara predvodio tu delegaciju u Jugoslaviju, o čemu ćemo kasnije dosta pričati. Znači, Kuba je u početku krajnje oprezna. Takođe, nakon što kad smo pričali o slučaju Gvatemale, vidi se da su Sjedinjene Američke Države izuzetno osetljive na bilo koje mere koje mogu da zaliče na komunističke, a to je naravno njima zaličila agrarna reforma, nacionalizacija i tako dalje. Tako da su oni počeli sa raznim vrstama pritisaka, počeli su sa ekonomskim pritiscima. Neophodno je napomenuti za vaše gledalce da je Kuba bila u potpunosti ekonomski vezana za Sjedinjene Američke Države, da Kuba živi recimo od izvoza šećerne trske i proizvodnje šećera koja je plasirana na američko tržište i Amerikanci su postepeno počeli da uvode uvozne kvote za kubanski šećer, od koga je potpuno zavisila privreda Kube. Tako da su Kubanci polako počeli da traže nova tržišta. Jedino novo tržište
je bio Sovjetski savez i zemlje istočnog bloka koji su bile 1000 kilometrima daleko, ali prosto to je bila ekonomska nužnost, mislim da se prosto pronađe novo tržište. Polako kako su Amerikanci zaoštravali ekonomske mere i pojačavali pritiske, tako su Kubanci počeli da konfiskuju imovinu američkih građana, da nacionalizuju hotele, banke, rafinerije i tako da je Sovjetski savez počeo da dovozi recimo naftu na Kubu i ključan trenutak je februar 60. godine kada visoki funkcioner Sovjetskog saveza Anastas Mikojan dolazi na Kubu i kada potpisuje ugovor sa Kubom o bilateralnim odnosima i o ekonomskoj saradnji, što je ključan trenutak za polako približavanje Kube socijalizmu. Takođe, to je recimo bio izuzetno visok sovjetski funkcioner i to recimo ilustruje činjenica da se on recimo prvi sovjetski funkcioner koji se sastao sa Mao Tse-tungom posle pobede kineske revolucije, tako da se radi o jednom izuzetno značajnom funkcioneru. Polako od te 60. godine nastavio da se zaoštravaju kubansko-američki odnosi koji recimo već do dolaska Kennedyja na vlast rezultiraju potpunim prekidom odnosa i povlačenjem ambasadora. Ali krajnja prelomna tačka za recimo približavanje Kube socijalizmu i iskrcavanje u zalivu svinja. Naime, kao što smo i pomenuli recimo primjer Gvatemale, Amerikanci su mislili da će lako izaći na kraj sa režimom na Kubi, tako da su oni počeli da obučavaju kubanske izbjeglice kojih je bilo dosta posle revolucije, da ih naoružavaju i recimo dolaskom Kennedyja na vlast januara 61. godine plan je već bio spreman. Samo što je Kennedy urgirao da se ne uključe američke trupe i američki bombarderi u tu akciju, nego da to ostanu kubanske izbjeglice. I napad je izvršen aprila meseca 61. godine. Naravno, oni su bili u zabludi da će recimo nakon dolaska i nakon tih surovih mera Fidela Castra da će se režim u Havani srušiti kao kula od karata, ali se desilo upravo suprotno. Znači, za manje od 72 časa iskusna revolucionarna armija na Kubi je uspela da zaustavi već na plažama južne srednje Kube, to je recimo taj zaliv svinja. Oni su bukvalno na plažama njih uspeli da zaustave, da likvidiraju i da uhapse, posle su organizovali javna suđenja u kojima je učestvovao Castro, pa je to snimala televizija i tako dalje, što je bilo veliko poniženje za Sjedinjene Američke Države, a opet što je bio Kubi znak da će Amerikanci svakako nastaviti sa pritiscima i da će možda čak krenuti u taj još radikalniji korak, a to je direktna invazija na Kubu, tako da oni polako kreću da usvajaju marksizam i lenjinizam, to jest marksizam u svom lenjinističkom obliku. I to se konačno desilo decembra iste godine, decembra 69. godine, kada je Castro konačno preko radio stanice izjavio da je on zvanično marksista-lenjinista i da je to uvek bio. Tako da to je neka situacija recimo u kojoj Kuba dočekuje raketnu krizu, koja je kroz tih nekoliko godina doživjela potpunu ideološku transformaciju u marksizam-lenjinizam. To je taj, kao što sam rekao, marksizam u svom lenjinističkom obliku koji je podrazumevao recimo, to je interesantno recimo analizirati Lenjina i Marksa, nećemo dugo o tome, recimo Lenjinova novost, to je taj imperijalizam kao jedinstveni svetski poredak ugnjetavanja, tako da je Kuba apsolutno preuzela tu ideologiju, da je na svakom recimo mitingu Castro govorio o predatorskim karakteristikama američkog imperijalizma, kako Kuba ima potrebu da stvara revolucije drugde u svetu da bi se oslobodila tog imperijalizma i tako da. I to je takođe druga teza, ne o potčinjenim klasama, nego o potčinjenim narodima. Tako da je Kuba od tih polako ideoloških oblikovanja imala ambiciju da bude predvodnik zemalja trećeg sveta, protiv zapadnog imperijalizma, pre svega predatorskog američkog imperijalizma. Ampak kako pa potem dejansko pride do točke, da Sovjeti na Kubi namestijo te rakete z jedrskimi konicami? Ker, čeprav razumem, se torej Kuba vseeno na nek način želela iti zgodbo, ki je v določenih smislih bliže zgodbi neuvrščenih, kar bi pač predvidevalo neko večjo oddaljenost ali pa vsaj previdnost do obeh velesil, ki sta imeli na nek način tudi vsaka svoj imperializem. Kako se torej Havana nekako odloči za ta precej radikalen korak, pa morda tudi zakaj se za namestitev raket prav v tistem trenutku pravzaprav odločijo Sovjeti? Prvo što se tiče Sovjetskog saveza, Sovjetskom savezu je recimo dobro došla opasnost Kube od Sjedinjenih Američkih Država i to približavanje Kube, zašto je Sovjetski savez konačno dobio priliku da postavi rakete na kubansko tlo i samim tim promeni ravnotežu odnosa snaga u hladnom ratu, zato što do tada recimo sovjetsko tlo je bilo ranjivo i američke rakete iz Turske su mogle direktno da gađaju Sovjetski savez, dok je prvi put kada su Sovjetci postavili, oni su imali mogućnost da gađaju američko, to što je bilo apsolutno nezamislivo do tada.
A takođe, pod broj 2, to je bilo izuzetno značajno za Sovjetski savez, zato što je propagandno mogao da iskoristi postavljanje raketa na Kubi i da sebe predstavi kao zaštitnika zemalja trećeg sveta od američkog imperijalizma. A što se tiče nesvrstane politike Kube, Kuba je nesvrstana još od 61. godine i od samita u Beogradu, ali nesvrstanost po mnogim autorima nikad nije igrala ključnu ulogu u njenoj spoljnoj politici, zašto ona bila toliko ugrožena od strane Sjedinjenih Država da nesvrstanost prosto nije mogla da je zaštiti, kao što je recimo to mogao Sovjetski savez koji je mogao da dopremi, kao što si rekla, 40.000 vojnika koji mogu da dopremi nuklearne rakete i tako je. To recimo nesvrstani nisu mogli, iako je ona deklarativno i de facto bila članica Pokreta nesvrstanih od svog osnivanja i do dan danas, mislim da danas je Kuba članica nesvrstanih. Torej, na točki, ko se Sovjeti odločijo za ta v bistvu precej nepričakovan plan, da bi na skrivaj namestili svoje rakete na Kubo, Kubanci sami nimajo dosti, v strahu pač pred ameriško invazijo, nimajo dosti zadržkov. Da, recimo već od leta 62. godine Sovjeti su zaključili da treba postaviti rakete na kubansko tlo, zašto su recimo posle serije razgovora sa visokim funkcionerima Kube, naime njihovi zvaničnici su dolazili na Kubu, razgovarali sa Castrom, Castro mlađi brat Raul Castro je odlazio u Moskvu i dogovoreno da se te rakete postave na Kubi. Te rakete su otprilike oko 16. oktobra iste godine otkrili američki špijunski avioni U-2. Isto onaj tip aviona koji su bili oboreni iznad vazdušnog prostora Sovjetskog saveza 60. godine, što je alarmiralo kabinet Kennedyja, koji je 22. oktobra obavestio američku javnost da su kubanske nuklearne rakete, to jest da su sovjetske nuklearne rakete sa lansirnim rampama na kubanskom tlu i da su predstavljaju direktnu pretnju za svetski mir i za tlo Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, oni su odatle mogli da gađaju apsolutno kompletnu istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Oni su imali na stolu više opcija. Jedna od opcija je bila da oni su bi naravno proglasili stanje mobilizacije, koncentrisali su svoje trupe na Floridi, svoje vazduhoplovstvo na Floridi i postala više opcija. Jedna od opcija je bila recimo da svojim vazduhoplovstvom direktno napadnu sovjetske trupe na Kubi, da unište te lansirne rampe, što bi naravno verovatno dovelo do recimo snažnog odgovora Sovjetskog saveza i do nuklearnog rata. Jedna od opcija je bila da krenu u opštu invaziju na Kubu, gde bi napali sovjetske trupe i pokušali da zbaci režim u Havani, što bi vratno takođe dovelo do jakog odgovora Sovjetskog saveza. I na kraju su izabrali opciju blokade Kube, koju su pažljivo nazvali karantin, zato što je recimo termin blokada u međunarodnom pravu označava stanje rata. I taj karantin je, ili ta blokada, ako hoćemo da kažemo šta je zaista bilo, je značilo da je recimo američka flota opkolila Kubu i da je vršila pretres svih brodova koji su dolazili na Kubu kako bi prestrela bilo koje brodove koji dopremaju novo oružje na Kubu. To je značilo da recimo Sovjetski savez kao odgovor na tu blokadu poslao svoju flotu ka Kubi i naravno te flote su za malo došle kako bi razbio blokadu. I te flote su se našle jedan naspram druge i to je u tom trenutku napetosti bilo apsolutno katastrofalno. I odmah je već počeo da dolazi do tih popuštanja, da recimo jedan sovjetski tanker sa naftom pušten kroz tu blokadu i otišao je na Kubu, a u tim trenucima je delovala ta neformalna diplomatija, pre svega na liniji sovjetske ambasade u Vašingtonu, američke, recimo generalni sekretar Ujedinjenih nacija u Tanti je odlazio na Kubu, razgovarao o tim modelima primirja i modelima saradnje i smanjenja tenzija, tako da je konačno nekoliko dana, to jest 6 dana nakon objavljivanja, došlo je do dogovora da Sovjetski savez povuče rakete sa Kube uz garanciju Sjedinjenih Američkih Država da neće vršiti invaziju na Kubu, čime se konačno ispunila želja i nada Fidela Castra za uopšte postavljanjem tih raketa. I naravno, Sovjetski savez je naknadno tražio da Amerikanci povuku svoje nuklearne rakete sa teritorije Turske, koje su direktno mogli da gađaju Sovjetski savez, što je posle više pregovora i više napetosti dogovoreno. Tako da to su neki otprilike rezultati te krize, a isto je ključno napomenuti da ona predstavlja prelomnu fazu hladnog rata, kada su velike sile konačno shvatili, to je Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, koliko je blizu nuklearni rat i koliko malo je neophodno, da recimo to je nekoliko dana, malo napetosti da zaista dođe do nuklearnog rata, tako da su rezultati te krize i uspostavljene direktne linije, to je vruće linije između Bele kuće u Vašingtonu i Kremlja u Moskvi, to su prvi sporazumi o ograničenju nuklearnog naoružanja i naravno ta kriza je polako smanjivala tenzije i konačno je dovela do velikih sporazuma SALT 1, SALT 2, perioda detonata 70-ih i tako dalje.
Kako pa med samo krizo reagira kubanska politika, ker seveda glavna komunikacija poteka med Kennedyjem in Hruščovom, med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo, ampak kako pa pravzaprav na krizo reagirajo sami Kubanci? Prvo, objasnili smo kontekst ugroženosti Kube i kontekst njihovog vezivanja za Sovjetski savez. Oni su naravno učestvovali u tim pregovorima i naravno bilo je neophodno njihovo odobrenje da te rakete budu na kubanskom tlu. Oni su bili znatno radikalniji od Sovjetskog saveza i oni su recimo čak kad isto je u toku krize oboren još jedan američki špijunski avion, čini mi se 27. oktobra, pa je posle rečeno da su njega oborili Kubanci. Tako su oni bili znatno radikalni i to je ključno, o tome ćemo malo više kasnije govoriti, da su se oni dosta razočarali u Sovjetski savez kada je povukao svoje rakete i da su to shvatili kao čin kapitulacije, što je takođe dovelo do njihove dalje radikalizacije. Evo samo jedan interesantan primjer, možda ću ga kasnije ponovo pomenuti, to je recimo mesec dana nakon krize, to je novembar 62. godine i Che Guevara kao visoki funkcioner Kube razgovara sa ambasadorom Jugoslavije, gde on kaže, sad parafraziram, on njemu kaže otprilike ovako: mi se nismo pitali ništa, ali da su to bile naše rakete, mi bismo ih rasporedili na svaki ćošak Kube i ako bismo bili ugroženi, ne bi uopšte bilo pitanje da li bi gađali Sjedinjene Američke Države, čak i samo centar imperializma New York, samo srce imperializma. Tako da se ne bi uopšte ustručavali da nuklearnim raketama gađamo Sjedinjene Američke Države. Tako da to otprilike govori o toj kubanskoj politici i kubanskom radikalizmu za vreme krize. Dobro, zdaj smo se torej dotaknila predvsem te kubanske zgodbe okrog raketne krize in kako sploh pride do te situacije. Kako pa po drugi strani na vse to gleda Jugoslavija? Torej, morda na začetku, sploh na ta začetni razvoj pred krizo, kubanske notranje in zunanje politične usmeritve. Po eni strani torej se Kuba na nek način ideološko bliža Jugoslaviji, ker postaja socialistična država, po drugi strani si pa predstavljam, da to vse večje naslanjanje na Sovjetsko zvezo, s katero Jugoslavija nima popolnoma enoznačnih odnosov, spet ni nujno vedno po volji Beogradu. Apsolutno, tu recimo dolazimo do ključnog paradoksa da kako je Kuba sve više skretala ka socijalizmu, tako su odnosi sa Jugoslavijom bili sve gori i gori. Što nam ilustruje da su ti odnosi najmanje zavisili od te ideološke konekcije, nego više od konstelacije velikih sila, odnosa na tog četvorougla Beograd, Havana, Vašington i Moskva, tako da oni su bili ključni za razvoj kubanske krize. Naprimjer, na samom početku tih odnosa Jugoslavija priznaje revoluciju Fidela Castra, priznaje novi režim u Havani. Pomenuo sam koliko je Kuba oprezno vodila tu spoljnu politiku, tako da ona se polako orijentiše ka zemljama koje su vodile, tada još nije postojao pokret nesvrstanih, ali ka zemljama koje vode nesvrstanu politiku u okviru kojih je bila Jugoslavija, tako da treba napomenuti te uzajamne posete misija dobre volje, to su bili njihovi zvanični nazivi, to je jugoslovenska misija dobre volje koja je posećivala zemlje Latinske Amerike i koja je posetila Kubu leta 59. godine i naravno kao uzvratna poseta, to je poseta kubanske misije dobre volje koja je bila u Jugoslaviji u avgustu mesecu 59. godine, što je nekoliko meseci posle revolucije, pola godine. I tu misiju je predvodio Che Guevara. Ta misija je bila u Beogradu, odsedala u hotelu Metropol, obilazila je Kragujevac, vojnu fabriku, obilazila je Sarajevo, obilazila je Zagreb, bila je u Sloveniji, bila je u Ljubljani. Tako da je ona išla na jednu turu po Jugoslaviji, ali neophodno je napomenuti da za vreme te posete glavni gost u Jugoslaviji bio je car Etiopije Haile Selasije, koji je bio apsolutno zvezda broj 1 i na svim naslovnim stranama, njemu je spreman doček, Tito ga je dočekao na Brionima, tako da je sve bilo podređeno toj poseti, dok su Kubanci naravno prihvaćeni sa velikim simpatijama, ali oni su naravno u okviru te posete bili u drugom planu. Oni su bili uopšte nepoznati. Mislim, sada kada pričamo tu misiju je predvodio Che Guevara je sad planetarni hit. Ta fotografija Che Guevara je najpoznatija fotografija 20. veka, ali u tom trenutku Che Guevara je bio apsolutno nepoznat. On je čisto bio jedan harizmatični, jedan od lidera revolucije koja je pobedila i koji dolazi u Jugoslaviju da se upozna sa njenim sistemom, narodno-oslobodilačkom borbom. Recimo, to je posebno interesantno da je Kubance izuzetno interesovala narodno-oslobodilačka borba. Postoji recimo jedan primjer iz te posete kada je Che Guevara pitao recimo visoke funkcionere JNA šta su recimo partizani radili
ako bi zarobili nekog pastira, da li su ga puštali odmah ili su, mislim, zamislite šta pita recimo, a Che Guevara u tom trenutku bio ministar industrije i guverner Narodne banke. I sad baš taj pukovnik JNA kaže, zamislite da mene o gerilskom ratu i o tim nekim finesama pita guverner Narodne banke. Mislim, mene je to bilo krajnje čudno, tad niko nije znao gde će završiti Che Guevara i kakav će on imidž steći u svetu. Tako da recimo od početka Kubanci interesovala ta narodno-oslobodilačka borba u Jugoslaviji, ali recimo kada vidimo Sovjetski savez, nisu oni mogli ništa da izvuku iz velike konvencionalne sovjetske armije koja je sa preko 10 miliona vojnika pregazila Treći rajh i nacističku Nemačku 1945. godine, nego upravo ta gerilska borba koja je bila slična sa tom gerilskom borbom Kube, recimo od te šačice gerilaca koji su dobijeli masovnu podršku naroda, koji su osvajali vlast i tako dalje. Tako da u tom trenutku su se povoljno razvijali odnosi, ali već polako su počeli da se zaoštravaju i prelome, kao što sam malo preko, ta poseta visokog sovjetskog funkcionera Anastasa Mikojana. Od tog trenutka neophodno je naglasiti da su ti odnosi, da se ispunjavaju sa sve više i više nepoverenja i sa sve više negativnosti. I recimo, neophodno da pomenuti ta 59. godina je ključna zato što je to možda najbolja godina jugoslovensko-američkih odnosa. Tako da sad možda polako možete da razumete kontekst, to je bukvalno najbolja godina, što je u okviru te godine bile su samo dve mini trzavice, to je nešto oko sastanka Tita sa predsjednikom Eisenhowerom i oko izručenja Andrija Artukovića. Ali ako stavimo na stranu te dve krize, to je bukvalno najbolja godina jugoslovensko-američkih odnosa, kada Jugoslavija od Amerike očekuje ogromne kredite i finansijska davanja, žito i tako da je u suštini to je najbolja godina. Onda recimo dolazi do te 60. godine i polako približavanja Kube Sovjetskom savezu i ti odnosi se zaoštravaju. Kako to vidimo? Kubanci počinju da nazivaju Jugoslovene revizionistima, trockistima. Njihov sistem koji su na početku hvalili, njega su nazvali recimo kombinacijom socijalizma i kapitalizma, da su Jugosloveni u suštini kontrarevolucionari, a samo se predstavljaju kao revolucionari. Tako da ti odnosi polako od te 60. godine postaju katastrofalni, da recimo Kubanci apsolutno ignorišu Jugoslaviju, nju ne pominju u svojoj štampi, jugoslovenske predstavnike uopšte ne tretiraju, tako da apsolutno zaoštravanje. Prvi put kada se ti odnosi popravljaju, to je malo prepomenuto iskrcavanje u Zalivu svinja, kada je Kuba, kako bi se zaštitila, počela da internacionalizuje svoj problem i naravno, između ostalog, pozvala je u podršku i Jugoslaviju. A to se generalno uklopilo u spoljno-političke narative Jugoslavije sa tom ambicijom da bude jedan od lidera Pokreta nesvrstanih zemalja trećeg sveta. Tako da Jugoslavija odlučno osudila agresiju Sjedinjenih Američkih Država, oštro osudila potencijalnu invaziju, oštro je naglasila da mora da se čuva nezavisnost i suverenitet Kube i njen teritorijalni integritet, da Kuba mora da ostane nezavisna i naravno tu se ističu izjave jugoslovenskih funkcionera, pre svega prvo samostalna Titova izjava, pa onda je Titova izjava koju je dao zajedno sa Naserom, koji su bili predvodnici nesvrstanih, gde su osudili američku agresiju, pa recimo izjava Edvarda Kardelja u Saveznoj skupštini, pa izjava jugoslovenskih predstavnika u Ujedinjenim nacijama, tako da je u tom trenutku Jugoslavija apsolutno stala na stranu Kube, što takođe možemo vidjeti da je konačno dobila prostora u kubanskim medijima, da su Kubanci ponovo počeli da izveštavaju Jugoslaviji i to je tačka kada se ti odnosi popravljaju. Ali, naravno, kao što smo malo rekli, završetak te krize sa iskrcavanjem u Zalivu svinja je samo doneo još veću radikalizaciju Kube i ona naravno odmah nakon te krize ponovo zaoštrava svoje odnose sa Jugoslavijom, koji takođe postaju katastrofalni. Svi oni epiteti koji sam malo pre naveo se ponovo ponavljaju i možda bih vam ponovio jednu recimo epizodu koju sam ja našao u arhivu, to je 61. godina i kao što znate recimo 29. novembar je dan Jugoslavije. U tom trenutku Kubanci u jugoslovensku ambasadu šalju nekoliko podsekretara, mislim, apsolutno beznačajne ljudi za politiku Kube, a dan pre toga, 28. novembar je dan zastave Albanije i nacionalni praznik Albanije. U tom dan pre toga, recimo, Che Guevara kao drugi najviši funkcioner Kube predvodi 10 ministara Kube, oni odlaze za dan Albanije, tako da je to bila jasna, to su recimo jugoslovenski zvaničnici shvatili kao neverovatnu provokaciju od strane Kubanaca. Naravno, treba uzeti u obzir jugoslovensko-albanske odnose koji su bili sjajni u tom trenutku, tako da je to bila par excellence provokacija sa kubanske strane. Takođe, odnosi se i dalje zaoštravaju i sledeća tačka je kubanska raketna kriza koja ponovo dovodi do popravljanja tih odnosa, o čemu ćemo verovatno govoriti.
Ja, sej ravno to me zanima, ker da je Beograd kljub morda slabim odnosom s Havano stopil na stran Kube ob invaziji na Prašičji zaliv, je nekako logično. Mislim, situacija je bila bolj enoznačna. Tukaj ob kubanski krizi se je pa Kuba vendarle povsem vojaško podredila Sovjetski zvezi, pustila, da se tja namesti nuklearne rakete, s tem konec koncev tudi povečala tenzije v svetu, čeprav tudi Sovjeti niso vedeli, da bodo Američani tako odreagirali, konec koncev so sami tudi živeli z ameriškimi nuklearnimi raketami v Turčiji, ampak vseeno situacija je nekako manj enoznačna kot pri invaziji na Prašičji zaliv. Kako torej v tistem trenutku reagira Jugoslavija, kako jugoslovanski politiki pravzaprav vidijo to raketno krizo? Kao što sam malo prije napomenuo, to je kriza koja je ponovo doprinela da kubansko-jugoslovenski odnosi krenu uzlaznom putanjom. Naravno, da bismo govorili o tome, neophodno je vidjeti tu ulogu koju Jugoslavija imala u trećem svijetu i u zemljama nesvrstanih. Te velike kampanje, recimo samo godinu dana pre toga je bila prva konferencija nesvrstanih u Beogradu i recimo jedna od glavnih zaključaka te konferencije je bila solidarnost između zemlja članica. Treba podsjetiti da je Kuba bila na toj konferenciji kao punopravni član Pokreta nesvrstanih. To je ta solidarnost, a to je jedan od zaključaka takođe bio apel supersilama da se uzdrže od širenja hladnog rata u trećem svetu, što se generalno uklopilo ono što se dešavalo na Kubi, a to je to širenje hladnog rata preko Kube kao proksi zone direktno u trećem svetu. I to je odbacivanje rata kao vrste rešavanja problema u međunarodnim odnosima. Tako da ako uzmemo u obzir te tri tačke, tačno se možemo recimo vidjeti koje je reagovanje Jugoslavije. Tako da je Jugoslavija uopšte postupala po zaključcima koje je trasirala ta prva konferencija nesvrstanih u Beogradu. Kako je recimo sad to funkcionisalo? Glavni kanal za delovanje Jugoslavije i nesvrstanih bile su Ujedinjene nacije. I oni su recimo, to je kad pričamo o Ujedinjenim nacijama, to je možda bila i najveća snaga Pokreta nesvrstanih, pogotovo kako se u tom procesu dekolonizacije posle te krize on omasovljavao. To je ta bila brojnost koju su oni činili u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da su prosto predstavljali jednu glasačku mašineriju koja je zajedno mogla da nadglasa sve ostale odluke, što je bila i njihova najveća snaga. Tako da je taj kanal reagovanja na kubansku krizu od strane Jugoslavije i nesvrstanih zemalja su bile Ujedinjene nacije, pogotovo generalni sekretar U Tant, koji je sam poticao iz Burme, koja je bila jedna od zemalja koja je idejni tvorac nesvrstanih i tog generalno nesvrstavanja u sukob velikih sila i hladni rat. Tako da u suštini U Tant, kao što sam malo prije pomenuo, odlazi na Kubu, učestvuje u tim pregovorima, priča sa Hruščovim, priča sa Kennedyjem i naravno njegova uloga je velika u tom trenutku. On je na kraju pohvalio njihove velike državničke kvalitete, zato što su uspeli da prevladaju tu napetost, ali šta je ključno? Njegova uloga nije bila ključna, to je pre svega bila ta neformalna diplomatija koja se dešavala preko brojnih ljudi u tih 6 dana. Ali recimo vi sad kad posmatrate kako su i recimo Jugoslavija iskoristila tu ulogu U Tanta Ujedinjenih nacija za propagiranje svoje spoljno-političke veličine u domaćoj javnosti, o kojima ću reći nekoliko reči par, ali generalno Jugoslavija je iskoristila to da afirmiše svoju spoljnu politiku, tako što je ona jasno i beskompromisno pokazala da je ona stala na stranu Kube. Naprimjer, Tito je u toku krize pozvao da je neophodno čuvati teritorijalni integritet Kube, njenu nezavisnost, njen suverenitet i to je bilo isto veliki problem, iako je Kuba bila nesvrstana zemlja, bilo je od početka jasno da je Kuba eksponent Sovjetskog saveza i da se na njenoj teritoriji nalazi 40.000 sovjetskih vojnika, sovjetske nuklearne rakete, tako da apsolutno stajanje na stranu Kube značilo je stajanje na stranu Sovjetskog saveza, tako da je Jugoslavija to dosta veštije odradila. Znači ona je pozvala na očuvanje nezavisnosti Kube, njenog suvereniteta i njene nezavisnosti, ali opet konstantno pozivala na smirivanje tenzija, na odbacivanje rata kao rešavanje međunarodnih problema, apelovala je preko Ujedinjenih nacija na Sovjetski savez, na Sjedinjene države, što je jasno pokazala da je ispunila, mislim, politiku koja je trasirala prva konferencija nesvrstanih. Kako je pa Luka Savčić po drugi strani potem ta kriza predstavljena domači jugoslovanski javnosti? Ti si preučeval Pogled na Kubo v jugoslovanskem časopisju, ne? Torej, koliko se tej krizi sploh posveča pozornosti, kako so predstavljeni nekako njeni glavni akterji in tudi njena končna razrešitev?
To je jedan od ključnih narativa koji je vladao u jugoslovenskoj javnosti možda do njenog raspada, to je da je o neverovatnoj snazi pokreta nesvrstanih, o neverovatnom ugledu, mislim, koji je naravno postojao, ali on je svesno preuveličavan u domaćoj javnosti, o neverovatnom ugledu koji je Jugoslavija imala u svetskoj javnosti i u suštini da je Jugoslavija bila jedna od ključnih arbitara u međunarodnim odnosima tokom perioda hladnog rata. Što se naravno desilo i za vreme kubanske raketne krize, kada vi čitate jugoslovensku štampu, vi vidite da su Jugosloveni glavni arbitri, da oni deluju preko Ujedinjenih nacija, da oni recimo zajedno sa UTANT-om spašavaju svet od nuklearne krize, od nuklearnog rata, kako je ta politika jedina ispravna, jedina moguća, što je, mislim, ako se objektivno složimo, da, ali kako je to predstavljeno, to je, mislim, zaista zanimljivo čitati kada uklopite u kontekst događaja, kada vidite da je stvarno UTANT imao zapaženu ulogu u rešavanju tog kriza, kada vidite da je UTANT rešio krizu, da su svrstane zemlje konstantno ukazivale na mir, da je njihova uloga bila u spašavanju sveta bila neizmerna i tako je. Tako da je, između ostalog, to je, mislim, značajno zato što je sam jugoslovenski režim crpio legitimitet i svoje spoljne politike i on je samim tim ojačavao svoju poziciju kod kuće. On je to dvostruko koristio za ojačavanje pozicije kod kuće, a opet, kao što smo malo prepričali, za ojačavanje svoje pozicije u inostranstvu, što je bila možda genijalna kombinacija za svaku revolucionarnu državu. Torej, še nekaj bi vprašala. Zdaj si govoril o tem, kako je velik del te zgodbe, te jugoslovanske zgodbe o kubanski raketni krizi in svoji vlogi in vlogi neuvrščenih ravno v tem pozivanju k miroljubnemu reševanju sporov in tako naprej. Ampak vseeno, prej sva na kratko omenila, da so Kubanci med krizo precej radikalni. Pravzaprav jih Sovjeti na nek način mirijo, Kubanci tudi na začetku nočejo sprejeti tega, da bi na njihova tla prišli Združeni narodi in nekako nadzorovali ta umik orožja. Pravzaprav so med samo krizo, potem ko se Kennedy in Hruščov že dogovorita, oni tisti, ki so najbolj nevaren člen morda, ki bi lahko sprožil spopad večjih razsežnosti. Koliko je to jugoslovanskim politikom in javnosti pravzaprav sploh znano in kako gledajo na to? To je posebno interesantno kada pričamo o toj radikalizaciji Kube. Znači, malo pre smo pomenuli slučaj koliko su se oni u suštini razočarali u Sovjetski savez i to su videli kao čin slabosti, a ne kao čin državničke smirenosti i možda koji su rezultati potencijalnog nuklearnog rata. Oni o tome nisu razmišljali, nego su, naravno, kao što si rekla, oni nisu dozvolili inspektorima Ujedinjenih nacija da oni nadgledaju taj transport. Takođe, pomenuo sam razgovor koji je Che Guevara imao sa jugoslovenskim ambasadorom, da oni se uopšte ne bi ustručavali da gađaju Sjedinjene Američke Države ako bili ugroženi. I u tom trenutku Kuba se odvaja od Sovjetskog saveza i kreće u radikalno vođenje svoje politike i izvozom revolucije. Neposredno pred krize, to je poznat taj čuveni Castrov govor koji je poznat kao druga Havanska deklaracija, gde je on naravno osudio američki imperializam i gde je istakao potrebu za stvaranjem novih revolucija u svetu, što je naravno, ako razmislimo, što ima više revolucije u svetu, to je Kuba mirnija, zato što će skrenuti pažnju Sjedinjenih Američkih Država sa Kube. I to je bio njen odbrambeni mehanizam i to je ta njena spoljnopolitička doktrina pod nazivom Defensa Revolucionaria Activa, ili prevedeno aktivna revolucionarna odbrana, koja je podrazumevala internacionalnu ulogu Kube u širenju revolucije. Ona je Kube naime obučavala gerilce, slala oružje, čak je 70-ih učestvovala sa svojim trupama, o čemu ću detaljno govoriti. Tako da je to jedna apsolutna radikalizacija Kube. Takođe treba pomenuti i hladnoratovski kontekst da 63. godine nakon krize, dolazi do sukoba između Sovjetskog saveza i Kine, koji je apsolutno podelio treći svet, tako da je Kuba odbijala da stane na jednu stranu od te dve nove zaraćene strane i glorifikovala je sopstvene primere kubanske revolucije i primere Vijetnama koji se borio protiv američkog imperializma. Vi sad recimo kada čitate Che Guevara, on kaže nama je neophodno da stvorimo još nekoliko Vijetnama kako bi pobedili imperializam u svetu. Što jasno govori recimo o zaoštravanju Kube. To je takođe i ključno, to je januar 66. godine kada Kuba organizuje čuvenu trikontinentalnu konferenciju, gde dolazi i gde se organizuje recimo solidarnost sa narodima trećeg sveta, pre svega Latinske Amerike, Azije i Afrike, gde dolaze recimo predstavnici oslobodilačkih pokreta, revolucionarnih pokreta
i tako dalje. I Kuba recimo njima jasno demonstrira svoj model revolucije, jasno iskazuje solidarnost sa njima, pomoć u tim pokretima i tako dalje, dok recimo godinu dana kasnije Kuba organizuje organizaciju solidarnosti naroda Latinske Amerike. I u kontekstu ovih organizacija treba posmatrati recimo angažman Che Guevare u svetu, to je recimo njegovo ratovanje u Kongu, njegovo ratovanje u Boliviji gde je konačno uhapšen i ubijen. I naravno, polako i smirivanje Kube krajem 60-ih, pre svega, evo pomenuo sam ubistvo Che Guevare, i ključan trenutak je recimo pobeda socijalista, to jest Salvadora Allendea na izborima u Čileu. Zato što je to bilo, on je konačno mogao da demonstrira taj mirni demokratski put u socijalizam koji je bio apsolutno kontradiktoran sa tim kubanskim gerilskim ratnim putem kao jedinim putem u socijalizam. I takođe to se sve poklapalo sa velikom krizom na Kubi, gde je ona bila prinuđena da se vrati pod okrilje Sovjetskog saveza, to je ta 68. godina, i ona ostaje verna toj supersili do postojanja te supersile, znači do 91. godine. Kuba ostaje verni saveznik Sovjetskog saveza. Pod okriljem Sovjetskog saveza oni izvode grandiozne operacije u trećem svetu 70. godina. To su recimo građanski rat u Angoli, gde recimo Sovjetski savez i Kuba, a između ostalog i Jugoslavija, ali to sad nije tema, staju na stranu pokreta MPLA koji predvodi Agostino Neto, jednog marksističkog pokreta, da recimo Sovjetski savez pravi vazdušni most i pomorski most gde Kubanci iskrcavaju preko 10.000 svojih vojnika na teritoriju Angole. Nakon toga recimo Kubanci se angažuju u Ogadenskom ratu između Etiopije i Somalije gde šalju svoje specijalce. Oni se bore recimo u Angoli protiv trupa Južne Afrike u jednoj grandioznoj pobedi 80. godina. Tako da njihova internacionalistička uloga je neverovatna i generalno ako gledamo statistiku kubanskog internacionalizma, on se nije ogledao samo vojno. Internacionalizam je postao sastavni deo kubanskog nacionalnog identiteta, da je recimo statistika da je svaki 10. Kubanac učestvovao u prekomorskim misijama Kube. One nisu bile samo vojnog tipa, oni su recimo slali svoje lekare u Afriku, bukvalno u sve zemlje Afrike. Oni dan danas kad je bila recimo borba protiv ebole, Kubanci su prvi slali svoje lekare, kad je bio zemljotres u Pakistanu, početkom 2000. Kubanci su slali svoje ljudi, iako nisu imali diplomatske odnose sa Pakistanom u tom periodu. Ovo čisto ilustrujem taj internacionalizam Kube koji je bukvalno ušao u sve pore tog društva i koji je postao sastavni deo tog mentaliteta, tog nacionalnog identiteta i tako dalje. Što se tiče sa Jugoslavijom, odnosa sa Jugoslavijom, oni su posle kubanske krize bili takođe katastrofalni, a oni se opet zaoštravaju posle kubanske krize, pogotovo u vreme tih konferencija, što sam rekao, solidarnosti sa zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike, i godinu dana samo sa zemljama Latinske Amerike. Tu je bilo milion primjera, recimo oko Venecuele, gde su recimo se Jugosloveni zalagali da Venecuela uđe kao posmatrač u nesvrstane, gde su i Kubanci napadali da je Venecuela eksponent američkog imperializma, da su Jugosloveni revizionisti, da su sluge imperializma. I ako pratimo ceo taj period možda do početka 70. godina, odnosi su takvi. Znači, Jugoslavija se potpuno ignoriše, ona se naziva svakakvim imenima kao što sam malo pre naveo, i takođe preloman trenutak je bio taj invazija na Čehoslovačku, intervenciju u Čehoslovačkoj 68. godine, koja se poklopila sa ponovnim vezivanjem Kube za Sovjetski savez i naravno sukobom Jugoslavije i Sovjetskog saveza po pitanju intervencije u Čehoslovačkoj, što je bilo samo okidač da Castro ponovo nazove Jugoslovene revizionistima i da dođe do potpunog prekida odnosa između te dve zemlje krajem 60. godina. Torej, bi lahko rekli, da odnose med tema dvema državama, med Jugoslavijo in Kubo, kljub temu, da jo obe skušata na več točkah ubežati, ves čas oblikuje prav hladna vojna in so v bistvu njuni medosebni odnosi vedno odvisni od odnosov do velesil. Apsolutno, velike sile i hladni rat su oblikovali odnose između Havane i Beograda tokom celog hladnog rata. I recimo samo su izuzetak 70. godine kada posmatramo odnosi između Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih su se smirili u odnosu na velike sile i oni su tad konačno uspostavili ekvidistancu prema velikim silama, što je značilo i popravljanje odnosa između Jugoslavije i Kube. I to su konačno 60. godine i tu treba posmatrati recimo konferencija nesvrstanih u Alžiru da se Tito i Castro prvi put sastaju. To je recimo dolazak Fidela Castra 76. u Jugoslaviju, to je čak i Fidel Castro bio i 86. u Jugoslaviju, tako da od 70. možemo pratiti taj trend poboljšanja odnosa i naglaska na zajednički stvari, to su konačno ta ideologija koja je konačno postala vezivno tkivo između te zemlje i koja je konačno izašla iz tih okvira hladnog rata
i sukoba između velikih sila. Jedino možda i dalje postojala ta konkurencija među Kube i Jugoslavije u odnosu na treći svet, gde su jedna i druga imala ambiciju da budu vođe trećeg sveta i u tom kontekstu treba posmatrati i možda jedinu nesuglasicu u tom periodu, to je samit nesvrstanih u Havani, 6. konferencija nesvrstanih u Havani, gde je Kuba, kao što smo malo pre naveli, apsolutno vezana za Sovjetski savez, htela ceo pokret nesvrstanih da priveže za Sovjetski savez, dok je s druge strane Jugoslavija insistirala da se ostane na načelima nesvrstanosti koje je trasirala Beogradska konferencija i koje su ti prvi lideri Tito, Nehru, Sukarno i Nasser, za koji su se oni zalagali, tako da je konačno Tito uspeo da dobije prevagu na toj konferenciji i to je bila možda njegova poslednja velika pobeda za života. To je možda jedina nesuglasica među Jugoslavije i Kube u tom periodu, ali posle toga odnosi su se razvijeli izuzetno povoljno. Luka Savčič, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav v Beograd. Hvala puno, pozdrav.